Уважаемые коллеги, сегодня на нашей планете миллионы людей, сколько-нибудь знакомых с историей 20 века, делятся на два лагеря. Hyvät kollegat, tänä päivänä asuu maapallolla miljardeja ihmisiä, jotka voi jakaa kahteen osaan. Ne, jotka tuntee historian, ja ne, jotka eivät tunne historiaa. Одни считают началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года. Toiset katsovat, että toinen maailmansota alkoi 1. syyskuuta 1939. Другие, это прежде всего граждане Китайской Народной Республики, полагают, что Вторая мировая война началась там, где она кончилась. Toiset kiinalaiset etupäässä katsovat, että toinen maailmansota alkoi siellä, missä se päättyykin. Joo, mä valitettavasti, jos te tulkatte, anteeksi. Okei. No jos kelpaa. Kyllä, tietysti joo, koska minä joudun lähtemään valitettavasti. Okei. Joo. Joo, anteeksi. То есть началась на Дальнем Востоке в 1937 году. Eli kiinalaiset katsovat, että toinen maailmansota alkoi Kauko-idässä vuonna 1937. Ну и это обстоятельство, наверное, извинит меня, если я начну с 1937 года. Ja niinpä pyydän anteeksi viitaten tähän, että minä aloitan vuodesta 1937. Как известно, в том роковом году в отношениях между СССР и Финляндией наступила оттепель. Kuten tunnettuna, tänä vuonna Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet joutuivat sitten hyvin hankalaan tilanteeseen. С 8 по 10 февраля в Ленинграде и в Москве побывал финский министр иностранных дел Рудольф Холсти. Suomen ulkoministeri Rudolf Holsti vieraili Pietarissa ja Moskovassa 8-10. helmikuuta 1937. В нашей стране его встречали весьма радушно. Нарком иностранных дел Литвинов в тот период болел, но счел необходимым оказать своему финскому коллеге такое внимание, что принимал его даже лежа в постели больным. Niin osoitettiin Holstille suurta huomiota, vaikka Litvinov oli sairaana sillä hetkellä, katsoi, että pitää osoittaa kuitenkin kunnioitusta Holstille. Ну и, конечно, все это делалось для того, чтобы в Финляндии ощутили искреннюю заинтересованность Советского Союза в выздоровлении межгосударственных отношений. Ja sillä hetkellä haluttiin todella parantaa suhteet Suomeen. Anteeksi, minä ehkä ymmärsin väärin, miten tämä alkoi. Mutta en ole nähnyt tätä tekstiä aikaisemmin. Joo, okei. Вскоре после визита Холсти в СССР был избран новый президент Финляндии, Калио. Kohta Holstin Neuvostoliiton matkan jälkeen valittiin Kyösti Kallio Suomen presidentiksi. И 1 марта 1937 года его вступление в должность было отмечено в Москве поздравительной телеграммой, которую направил Калинин, глава государства, формально. Kalliolle, presidentti Kalliolle, vastavalitulle presidentille lähetti sitten Neuvostoliiton valtion päämies Kalinin onnittelusähkeen. Вполне естественно, что такой ход событий не мог не встревожить руководство нацистской Германии. Ja on selvää, että nämä liikkeet huolestuttivat sitten Saksan johtoa. По словам Холсти, его визит в Москву вызвал в немецких правящих кругах прямо испуг. Ja niinpä Holstin sanojen mukaan tämä
hänen Moskovan vierailussa todella järkytti saksalaisia. И, естественно, Берлин начал оказывать давление на финские политические элиты. Ja niinpä Berliinissä ruvettiin sitten vastapainoksi painostamaan sitten tämä Suomen poliittista johtoa. Впрочем, и в Финляндии имелись влиятельные политические силы, отдающие предпочтение финляндско-германскому сотрудничеству. Eli haluttiin korostaa suomalais-saksalaista yhteistyötä. В августе 1937 года в Германию для встречи с Германом Герингом отправился Карл Густав Маннергейм. Elokuussa 1937 kenraali Mannerheim lähti tapaamaan Göringin Saksaan. Вслед за ним в марте 1938 года с официальным визитом прибыл главнокомандующий финской армии генерал Эстерман. И Гитлер принял Эстермана. Ja seuraavana vuonna maaliskuussa 1938 kenraali Österman, siis Suomen armeijan komentaja, lähti Saksaan ja Hitler otti Östermanin vastaan. В ходе переговоров Гитлер сказал Эстерману: Россия является колоссом, который всегда будет представлять опасность, угрозу для всех северных соседей. Россию нужно разгромить, прежде чем она приобретет такую силу, что ее уже nälkää будет разбить. Hitler sanoi, puhui Östermanille, tulee sitaatti, Venäjä on kolossi, joka aina tulee olemaan vaarallinen ja uhka pohjoisille naapureille, ja Venäjä pitää tuhota ennen kuin Venäjä tulee niin voimakkaasti, että se on mahdotonta. Однако путь к этой политической цели не мог быть прямолинейным. И 23 августа 1939 года Финляндию потрясло сообщение о подписании советско-германского мирного договора. Mutta tie tähän Hitlerin poliittiseen unelmaan ei ollut suoraviivainen. 23. elokuuta 1939 Suomelle tuli shokkina tieto neuvostoliittolaisen saksalaisesta hyökkäämättömyyssopimuksen solmimisesta. В Хельсинки многие не без оснований полагали, что Германия Московским договором продала Финляндию. Ja niinpä Helsinki, siis monet pelkäsivät, että Saksa on myynyt Suomen tässä sopimuksessa. Если исходить из того, что секретные протоколы к пакту Молотов-Риббентроп подлинные, приходится признать, что гитлеровская Германия уступала Советскому Союзу те территории, которые 22 года тому назад входили в состав Российской империи. Mikäli lähdetään siitä olettamuksesta, että Molotov-Ribbentrop-paktin salaiset liitteet ovat aitoja, niin täytyy todeta, että Hitlerin Saksa luovutti Neuvostoliitolle samat alueet, jotka 22 vuotta aikaisemmin olivat kuuluneet Venäjän keisarikunnalle. Получалось, что немецкое руководство передавало зону своего недавнего политического влияния в распоряжение советских вождей. Eli näin ollen Saksan johto luovutti vasta ne alueet, jotka olivat vasta saaneet poliittisen vaikutuspiirinsä, ne luovutettiin neuvostojohdolle. Это означало, что Сталин в рамках своей термидорианской политики мог настаивать на изменении той советско-финской границы, которая возникла при Ленине и не обеспечивала безопасности Ленинграда.
Ja niinpä Stalin pystyi politiikassaan vaatimaan, että tämän Leninin kaudella syntynyt raja muutettaisiin, eikä enää häiritse Leningradin turvallisuutta. Вот что Молотов говорил по этому поводу. Tässä tulee Molotovin puhe, lausunto, tämä Molotov-Ribbentrop-paktista, radiopuhe. Действительно, советско-германский договор позволял правительству СССР надеяться, что подтягивание советских границ к историческим границам Российской империи может пройти мирным путем. Ja niinpä neuvostohallitus toivoi, että tämän neuvostoliittolais-saksalaisen sopimuksen solmimisen jälkeen voidaan siirtää Neuvostoliiton länsirajat keisarikunnan historialliselle rajoille rauhanomaisin keinoin. После поражения Польши министры иностранных дел прибалтийских государств прибывали в Москву для переговоров и в итоге заключали договоры о дружбе и взаимопомощи с СССР. Tämän Puolan tappion jälkeen tai Puolan tuhon jälkeen Baltian maiden ulkoministerit saapuivat Moskovaan neuvotteluja varten ja solmivat ystävyys- ja avunantosopimukset Neuvostoliiton kanssa. Недолго оставалось ждать стука в дверь Финляндии. Не без иронии напишет Väinö Tanner. Ja ministeri Väinö Tanner kirjoittaa ironisesti, että ei tarvinnut kauan odottaa ennen kuin Suomen ovelle tulee myös kutsu. 5 октября Народный комиссар иностранных дел Молотов позвонил финскому посланнику в Москве и сообщил ему, что Советский Союз получил ноту финского правительства, свидетельствующего о его желании развивать отношения между странами, как политические, так и экономические. Ja niinpä illalla 5. lokakuuta ulkoministeri Molotov soitti Suomen lähettiläällä Yrjö Koskiselle Moskovassa ja ilmoitti, että Neuvostoliitto on saanut Suomen hallituksen nootin, missä todetaan Suomen halu tai toivomus kehittää maiden välisiä suhteita, sekä poliittisia että myös taloudellisia. Поскольку международная ситуация с началом войны изменилась, советское правительство хотело бы обменяться взглядами на некоторые политические вопросы. Ja koska kansainvälinen tilanne on sodan alun jälkeen muuttunut, neuvostohallitus haluaa ennen kaikkea vaihtaa mielipiteitä joistakin poliittisista kysymyksistä. Молотов выразил надежду, что финский министр иностранных дел сможет посетить Москву для обсуждения, или финское правительство уполномочит другое лицо для этих целей. Ja hän siis Molotov esitti vielä toivomuksen, että Suomen ulkoministeri voi saapua Moskovaan käsittelemään näitä asioita. Ulkoministeri tai Suomen hallituksen valtuuttama toinen henkilö. Это не мое суждение, это я цитировал «Зимнюю войну» Таннера. Eli tämä oli sitaatti Tannerin talvisotamuistelmista. Поскольку предложение Молотова серьезно встревожило руководство Финляндии, оно решило не обращать внимания на требования немедленного ответа. Ja koska Molotovin ehdotus
todella vakavasti pelästytti Suomen johtoa, Suomen hallitusta, niin hallitus päätti, että ei hosuta, ei kiinnitetä huomiota tähän nopeasti toivottuun vastaukseen. 7 октября Молотов стал настаивать на ответе. 7. lokakuuta Molotov rupesi kysymään, missä vastaus viipyy. На следующий день советский посланник в Хельсинки Деревянский позвонил Эрка, чтобы сказать, что у него есть весьма важная информация для министра. Seuraavana päivänä neuvostolähettiläs Helsingissä Derevjanski soitti Erkolle ja sanoi, että hänellä on hyvin tärkeä informaatio ministerille. Он сообщил, что Москва буквально кипит от негодования, поскольку ответ до сих пор не получен, что отношение Финляндии к приглашению разительно отличается от реакции на него стран Балтии. Это может отрицательно повлиять на двусторонние отношения. Опять цитата из «Зимней войны» Таннера. Jatkuu tämä Tannerin sitaatti. Derevjanski ilmoitti, että Moskovassa kiehuu, koska ei ole vielä saanut mitään vastausta. Ja Suomen suhtautuminen tähän saatuun kutsuun eroaa jyrkästi Baltian maiden suhtautumisesta, mikä voi vaikuttaa hyvin kielteisesti tuleviin keskenäisiin suhteisiin. Действительно, позиция финского руководства в те годы существенно отличалась от позиции руководителей Литвы, Латвии и Эстонии. Ja niinpä todellakin Suomen johdon näkökohta oli jyrkästi erilainen kuin Liettuan, Latvian ja Viron johdon suhtautuminen oli ollut. В известной мере это было связано с тем, что прибалтийские государства тогда оказались в безвыходном положении. Toisaalta tämä liittyy siihen, että Baltian maat olivat toivottamassa tilanteessa kahden tulen välillä. Либо их рано или поздно должна была поглотить гитлеровская Германия, либо они уже сейчас должны были войти в советскую зону влияния. Että joko heidän pitää ennemmin tai myöhemmin kääntyä Hitlerin Saksan puoleen, tai sitten heidän pitää välittömästi siirtyä tämän Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Так Литва уже в марте 1939 года оказалась вынуждена уступить Германии свой единственный порт на Балтике Мемель. Ja niinpä Liettua oli jo maaliskuussa 1939, Liettuan oli ollut pakko luovuttaa Saksalle ainoan Itämeren satamansa Memel, eli tämän päivän Klaipėda. Финское же руководство, как мы знаем, не захотело полностью принять территориальный обмен, который в ходе последовавших переговоров предлагал Советский Союз. Ja kuten tiedetään, Suomen johto ei halunnut täydellisesti hyväksyä sitä aluevaihtoa, jonka Neuvostoliitto ehdotti sitten tulevissa neuvotteluissa. Министр иностранных дел Финляндии Ильяс Эрка необоснованно надеялся на помощь Запада. Suomen ulkoministeri Elias Erkko luotti lännen apuun, luotti sokeasti lännen apuun, jota ei oltu luvattu. Если вы позволите мне по ходу изложения перенестись на 5 лет вперед,
то можно вспомнить, что 8 февраля 1945 года на обеде, данном в честь Уинстона Черчилля и Франклина Делано Рузвельта, в ходе Ялтинской конференции Сталин почему-то счел нужным вспомнить советско-финляндскую зимнюю войну. Nyt hyppään 5 vuotta eteenpäin. 8. helmikuuta 1941 Jaltan konferenssin aikana lounaalla, missä Stalinin vieraina oli Churchill ja Roosevelt, Stalin viittasi talvisotaan. Финская война, сказал он, началась следующим образом. Suomen sota, tarkoittaa talvisota, sanoi Stalin, alkoi seuraavalla tavalla. Финская граница находилась примерно в 20 километрах от Ленинграда. Suomen raja sijaitsi noin 20 kilometriä Leningradista. Русские попросили финнов отодвинуть ее на 30 километров в обмен на территориальные уступки на севере. Venäläiset pyysivät suomalaisia siirtävät rajan 30 kilometrin päähän vaihtaen pohjoisessa oleviin alueisiin. Финны отказали. Suomalaiset kieltäytyivät. Затем несколько русских пограничников подверглись обстрелу и были убиты финнами. Tämän jälkeen joitakin venäläisiä rajavartijoita joutui suomalaisten tulittamiksi ja kaatuivat. Отряд пограничников сообщил об этом частям Красной Армии, которые открыли огонь по финнам. Rajavartioyksikkö ilmoitti tästä Puna-armeijan yksiköille, jotka taas avasivat tulen suomalaisiin. Москву запросили об инструкциях. Ja pyydettiin ohjeita Moskovasta. В этих инструкциях содержался приказ дать отпор. Ja näissä ohjeissa ei annettu ohjeissa nyt en saa selvää tästä lauseesta. Одно последовало за другим, и война началась. No niin, joo, okei. Eli yksi tapahtuma seurasi toisensa jälkeen ja niinpä alkoi sota. Русские не хотели войны с Финляндией. Venäläiset eivät halunneet mitään sotaa Suomen kanssa. А далее, по свидетельству Уинстона Черчилля, Сталин добавил, если бы англичане и французы послали в 1939 году в Москву миссию из людей, действительно желавших соглашения с Россией, советское правительство не подписало бы пакта с Риббентропом. Ja Churchillin mukaan Stalin on jatkanut puhettaan seuraavasti. Mikäli englantilaiset ja ranskalaiset olisivat vuonna 1939 lähettäneet Moskovan sellaisia ihmisiä, jotka todella olisivat kiinnostuneita sopimaan asioista Venäjän kanssa, neuvostohallitus ei olisi allekirjoittanut paktin Ribbentropin kanssa. Сегодня мы, конечно, легко можем сказать, что Сталин во время дипломатического обеда лукавил, искажал реальные исторические события. Tänä päivänä on tietysti helppo sanoa, että Stalin tällaisen diplomaattisen lounaan aikana on laskenut vähän leikkiä ja poikennut historiallisesta totuudesta. Существует, однако, некогда сверхсекретный документ, позволяющий отнестись к черчиллевской записи застольной беседы со Сталином с большим доверием. On kuitenkin olemassa aikoinaan erittäin salaisena ollut asiakirja, josta käy ilmi, että tässä Churchillin muistiinpanoissa muistiinpanot on totta. Речь идет о стенограмме совещания при ЦК ВКПБ начальствующего состава
по сбору опыта боевых действий против Финляндии 14-17 апреля 1940 года. Kyseessä on nimenomaan tämä Kremlin kokouksen pikakirjoituspöytäkirja, eli tämä talvisodan jälkeinen kritiikkikokous 14-17 huhtikuuta 40. Tämähän on julkaistu sekä venäjäksi että suomeksi. 17 апреля 1940 года, подводя итог совещанию, посвященному опыту войны, Сталин откровенно изложил те причины, которые заставили объявить Финляндии войну. 17. huhtikuuta 40 oli tämän kokouksen loppuistunto, missä Stalin sitten totesi, mikä pakotti Neuvostoliiton aloittamaan sodan Suomen kanssa. Правильно ли поступило правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Ja Stalin aloitti retorisesti. Toimiko hallitus ja puolue oikein, kun aloitettiin sota Suomea vastaan? Этот вопрос специально касается Красной Армии. Ja tämä kysymys koskee nimenomaan Puna-armeijaa. Нельзя ли было обойтись без войны? Ei olisi voitu välttää sotaa. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо безопасность Ленинграда есть безопасность нашего Отечества. Sota oli välttämätön siitä syystä, että rauhanomaiset neuvottelut Suomen kanssa ei johtanut tuloksiin ja oli pakko ratkaista Leningradin turvallisuus, joka on yhtä kuin koko meidän yhteiskuntamme turvallisuus. Не только потому, что Ленинград представляет 30-35% оборонной промышленности. Ei yksinomaan siitä syystä, että Leningradissa toimii 30-35% meidän puolustusteollisuudesta. А стало быть, и от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны. Vaan Leningradin turvallisuudesta ja Leningradin kokonaisuudesta johtuu, tai siitä seuraa koko meidän maamme kohtalo. Прорваться к Ленинграду, занять его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвардейское, это значит дать довольно серьезную базу для гражданской войны внутри страны против советской власти. Mikäli tulee hyökkäys Leningradiin, sen vihollisen valloitus, ja jos siellä perustetaan, sanotaan, porvallinen hallitus, valkokaartin hallitus, se tarkoittaa, että syntyy äärimmäisen suuri riski Neuvostoliiton vastaiselle kansalaissodalle. Я буду сокращать. Okay. Можно задать вопрос, действительно ли у Сталина были основания опасаться того, что финны хотят, заняв Ленинград, образовать буржуазное правительство и, соответственно, создать базу для гражданской войны внутри страны против советской власти. Voi tietysti asettaa kysymys, oliko Stalinilla todella syy pelätä, että suomalaiset sen jälkeen, kun Leningrad on valloitettu, että sinne olisi perustettu porvarihallitus ja todellakin olisi perustettu sitten tukikohta kansalaissotaa varten neuvostovaltaa vastaan. Известно, что в самом начале Зимней войны маршал Маннергейм позвонил министру иностранных дел Таннеру,
чтобы предложить для размышления идею, что, возможно, могут быть основания образовать где-то вблизи восточной границы русское правительство. Tiedetään, että talvisodan aivan alkupäivinä Marsalkka Mannerheim soitti ulkoministeri Tannerille ja ehdotti, että harkitaan, onko mahdollista perustaa jossakin paikassa itärajan lähellä venäläistä ulkomaan hallitusta. Перестал ulkomaan hallitus. Okay. Поскольку в самом начале Зимней войны Троцкий, выступая по радио, резко заявил: «Я протестую против этого нападения», его кандидатура наряду с кандидатурой Керенского также привлекла внимание в Финляндии. Ja tiedetään, että talvisodan alussa oli Trotski pitänyt radiopuheen, missä hän on esittänyt voimakkaan vastalauseen tätä hyökkäystä vastaan. Ja tämän perusteella voi todeta, että Trotski oli eräänä ehdokkaana Kerenskin rinnalla tätä mahdollista eksiilihallitusta varten. Понятно, что советско-германский договор о ненападении не мог быть долговечным, как надеялись Сталин и Молотов. Oli selvää, että tämä Neuvostoliiton ja saksalainen hyökkäämättömyyssopimus ei voinut olla pitkäaikainen. Завоевание жизненного пространства на Востоке предопределялось идеологией национал-социализма еще с 20-х годов. Tämä elintilansa saaminen idässä oli kansallissosialistien ideologina jo 20-luvulla. И наступило 22 июня 1941 года. Sitten tulee Немецкий народ 22. kesäkuuta 1941. Goebbelsin lukee Hitlerin puhetta. Немецкий народ. В этот момент идет наступление, величайшее из тех, что видел мир. Saksan kanssa tällä hetkellä alkaa hyökkäys, suuri hyökkäys, minkä maailma koskaan on nähnyt. Mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. В союзе с финскими соратниками бойцы, победившие в Нарвике, страждаются в Северной Арктике. Yhdessä suomalaisten toveriensa kanssa Narvikin voittajat vartioivat pohjoisessa, seisovat vartiossa pohjoisessa. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall. Suojaavat yhteensä yhdessä suomalaisten vapaussankareiden kanssa ja niin edelleen. Германские дивизии, которыми командует завоеватель Норвегии в содружестве с героями, защищавшими свободу Финляндии, под руководством их маршала, защищают финскую землю. Ja Norjan valloittajan komentamat saksalaiset divisioonat suojaavat yhdessä suomalaisten vapaussankarien Marsalkansa johtamina Suomen maata. Из текста гитлеровского обращения к немецкому народу и национал-социалистам ясно, что вопрос о вступлении Финляндии в войну на стороне Третьего Рейха был решен задолго до 26 июня, когда Ристо Рюти по радио объявил о том, что Финляндия оказалась в войне из-за нападения Советского Союза. Ja
Hitlerin puheesta Saksan kansalle on selvää, että kysymys Suomen liittymisestä sotaan Saksan rinnalle oli ratkaistu kauan ennen kuin 26. kesäkuuta, kun Risto Ryti radiossa ilmoitti, että Suomi on sodassa, on joutunut sotaan johtuen Neuvostoliiton hyökkäyksestä. Между тем, в Советском Союзе в первый день войны еще продолжали надеяться на то, что Финляндия воздержится от участия в боевых действиях. Ja sillä aikaa Neuvostoliitto oli jo suuren isänmaallisen sodan alkupäivästä, ensimmäisestä päivästä lähtien jatkanut toivoaan, että Suomi ei osallistu sotatoimiin. В своих неопубликованных воспоминаниях начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Никишов пишет о своем телефонном разговоре с наркомом обороны маршалом Тимошенко 22 июня в 4 часа 30 минут утра. Leningradin sotilaspiirin esikuntapäällikkö kirjoittaa julkaisemattomissa muistelmissaan puhelinkeskustelustaan marsalkka Timoshenkon, siis puolustusministeri marsalkka Timoshenkon kanssa 22. kesäkuuta kello 4:30 aamulla. Он предупредил меня о финнах. Он сказал, чтобы финнов не провоцировали на войну. Hän, siis Timoshenko, varoitti minua suomalaisista. Hän sanoi, että suomalaisia ei pidä provosoida sotaan. И если это случится, то с меня снимут голову. Учтите, это война только с немцами. Ja mikäli tämä tapahtuu, niin teidät teloitetaan. Ottakaa tämä huomioon, oli Timoshenko sanonut. Me käymme sotaa ainoastaan saksalaisten kanssa. Сокращаю. Летом 1941 года советское руководство придавало исключительное значение дипломатическим методам воздействия на финское руководство с целью нейтрализации Финляндии как союзной Германии страны. Ja kesällä 1941 neuvostohallitus käytti poikkeukseen paljon vaikutusta diplomaattisia menetelmiä vaikuttaa Suomen sodan johtoon niin, että maa, siis Suomi, pysyisi puolueettomana. Suomen neutralisoimiseksi lukee tässä. Joo. Об этом свидетельствует документ, отправленный 4 августа 1941 года Сталином Рузвельту. Ja tästä todistaa Stalinin lähettämä kirje Rooseveltille 4. elokuuta 1941. СССР, пишется там, придает большое значение вопросу о нейтрализации Финляндии и отходу ее от Германии. Neuvostoliitto katsoo erittäin tärkeäksi Suomen neutralisointia ja Suomen luopuminen, siirtyminen pois Saksasta. Разрыв отношений между Англией и Финляндией и объявление Англии блокады Финляндии уже возымели свое действие и породили конфликты в правящих кругах Финляндии. Englannin ja Suomen suhteiden katkaiseminen ja Englannin julistaminen Suomen saartoon on jo vaikuttanut Suomen oikeistopiireihin, missä on syntynyt konflikti. Раздаются голоса за нейтралитет Финляндии и примирение с СССР. Ja äänet Suomen neutralisoimiseksi
ja rauhanomaisten suhteiden luominen Neuvostoliiton kanssa saa yhä enemmän kannatusta Suomessa. Если бы правительство США сочло бы необходимым пригрозить Финляндии разрывом отношений, то правительство Финляндии стало бы более решительным в вопросе отхода от Германии. Mikäli USA:n hallitus katsoisi tarpeelliseksi vaikuttaa tai uhata Suomea suhteiden katkamisella, niin Suomen hallitus tulisi päättäväisemmäksi ja koskien kysymystä siirtyminen pois Saksan liittolaissuhteesta. В этом случае советское правительство могло бы пойти на некоторые территориальные уступки Финляндии с тем, чтобы замирить последнюю и заключить с нею новый мирный договор. Tässä tapauksessa neuvostohallitus voisi suostua joitakin luopua joistakin alueista Suomelle, jotta Suomen kanssa voisi solmia uusi rauhansopimus. Приведенный текст очень интересен в том отношении, что Сталин с помощью президента США предпринимает попытку расколоть правящие круги Финляндии, надеясь обрести партнеров на будущих советско-финских переговорах о мире. Ja tämä Stalinin teksti on erittäin mielenkiintoinen siinä suhteessa, että Stalin toivoi, että USA:n presidentin avulla pystyttäisiin sitten saamaan Suomen oikeistopiirit hyväksymään neuvostoliittolais-suomalaisia rauhanneuvotteluja. Естественно, что Гитлер был заинтересован в прямо противоположном. Финляндия нужна была Рейху в качестве верной союзницы, а для этого также нужно было воздействовать на правящие круги Финляндии. Mutta on luonnollista, että Hitler taas oli kiinnostunut päinvastaisesta kehityksestä. Suomi oli tarpeellinen Saksan valtakunnalle luotettavana liittolaisena ja oli pakko vaikuttaa sitten Suomen hallitukseen. Ja niinpä Hitler päätti sitten lentää Suomeen. Empfang durch den finnischen Staatspräsidenten Ryti. Ну, тут был показан фюрер во время перелета в Финляндию для посещения маршала Маннергейма в связи с его 70-летием. Говорилось, генерал-фельдмаршал Кейтель, шеф Верховного главнокомандования Вермахта, и шеф прессы доктор Дитрих, потом приземление на финском аэродроме за линией фронта, встреча президентом финского государства Рyti. Joo, eli kysymyksessä, niin kuin suomalaiset ainakin tiesivät, se oli Hitlerin käynti Mannerheimin 75-vuotispäivänä 4. kesäkuuta. Еще, пожалуйста, кадры исторические. Ja sitten on tämä lounas Mannerheimin kanssa. Первый солдат Великогерманского рейха передает первому солдату Финляндии, маршалу барону Маннергейму, пожелания счастья от немецкого народа и от немецкого вермахта. Фюрер особо удостоил маршала большим золотым крестом ордена немецкого орла. Führer luovutti Mannerheimille Saksan Kotkan kunniamerkin.
Далее в ходе визита состоялась продолжительная беседа, проходившая в духе сердечной дружбы между двумя народами. Ja sitten tämä tapaaminen oli hyvin lämminhenkinen. Ведь, по счастью, финские спецслужбы сделали для истории великое дело. Они установили прослушку, потому что над Маннергеймом был президент Рюти, и записали для нас, историков, разговор Гитлера и Маннергейма. Первая часть беседы сохранилась. Ja Suomen tiedustelulaitos teki historian tutkijoille erittäin hyvän palvelun, koska nauhoitettiin sitten tämä Hitlerin ja Mannerheimin keskustelu. Настроение, с которым Гитлер вернулся в Германию, хорошо отразил в своих записях Генри Пикер. Ja sitten tässä tulee erään Henry Pickerin, ilmeisesti saksalainen lehtimiehen reportaasi tästä Hitlerin käynnistä. 5 июня 1942 года, вечер, Волчье логово, Wolfschanze. Joo, ja sitten Wolfschanzessa eli Hitlerin päämajassa seuraavana iltana on kerrottu. За ужином много говорили о вчерашнем визите шефа в Финляндию. Illallisella puhuttiin hyvin paljon päällikön, chefin eilisestä käynnistä Suomessa. Сам шеф упомянул, что великий герой освободительной борьбы финского народа, маршал Маннергейм, явно очень обрадовался такой чести, которой его удостоили в связи с 75-летием, и что президент Рюти своим спокойствием и решимостью также произвел на него очень хорошее впечатление. Joo, päällikkö oli tässä, tämä on ilmeisesti joku päiväkirjamerkintä, päällikkö oli todennut, että Suomen suuri vapaustaistelu, Suomen kansan suuri vapaustaistelu, marsalkka Mannerheim, oli hyvin tyytyväinen tästä kunnianosoituksesta 75-vuotispäivänä ja että presidentti Ryti oli ollut hyvin rauhallinen ja päättäväinen ja hänenkin tämä käynti teki suuren vaikutuksen. Финны — это героический народ. Suomalaiset, se on sankarikansa. Из-за того, что они, безусловно, принимая во внимание и позиции шведов, так радовались его визиту, он испытывает чувство глубокого удовлетворения. Ja että suomalaiset tietysti ovat jatkuvasti ottaneet huomioon ruotsalaisten näkökohdan, että siitä huolimatta ovat näin tyytyväisiä tästä käynnistä, on todella suuri asia. Примечательно, что описанное 2 месяцами позднее отношение рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера к президенту Финляндии было иным. Ja on todella huomionarvoista, että vasta 2 kuukauden kuluttua toinen raportti käynnistä Suomessa, eli Himmlerin neuvottelu, Reichsführer SS:n neuvottelu Suomen presidentin kanssa on ihan toisenlainen. Об этом свидетельствует Феликс Керстен, личный врач Генриха Гиммлера. Ja tästä on kirjoittanut Himmlerin henkilääkäri Felix Kersten. Во время полета из Финляндии Гиммлер таким образом выразил свое мнение о Рюте. Paluulennolla Suomesta Himmler on tällä tavalla kuvannut käsityksensä Rytistä. Рюти английский джентльмен. Ryti on englantilainen gentleman. Он ходил в английскую школу. Hän on käynyt englantilaisen koulun. Кроме того, он масон. Ja tämän lisäksi hän on vapaamuurari.
Он никогда не станет другом национал-социализма и определенно настроен антигермански. Hänestä ei koskaan tule kansallissosialismin ystävä ja hän suhtautuu anti-saksalaisesti. Я считаю его очень опасным человеком. Minä katson, että hän on erittäin vaarallinen henkilö. Почему, спросил я. Я знаю Рюти как очень порядочного человека и горячего патриота Финляндии. Miksi kysyin? Minä tunnen presidentti Rytin kunniallisena henkilönä ja Suomen palavana isänmaan ystävänä. Гиммлер засмеялся. Слово «патриот» – достаточное доказательство, что он не понимает фюрера. Sana patriotti, se riittää osoittamaan, että hän ei ymmärrä Führeriä. Нам не нужна помощь никаких местных патриотов. Мы хотим в союзники лишь тех, чьи мысли и чувства пронизаны великогерманским духом. Me emme tarvitse paikallispatriottien apua. Haluamme sellaisia liittolaisia, jotka tunnustavat Suur-Saksan Saksan hengen. Давайте сократим. Кроме того, Гиммлер никогда не доверял таким масонам, как Рюти и Маннергейм. Теперь же ему ясно, насколько он оказался прав. Ja nyt on sitten tämän Felix Kerstenin muistinpanojen viimeinen lause. Ja tämän lisäksi Himmler ei ole koskaan luottanut sellaisiin vapaamuurareihin kuin Rytiin ja Mannerheimiin. Ja tämä nyt, eli silloin kun on tehnyt tämä muistinpanot, on selvää, että Himmler oli oikeassa. Конец этой длинной цитаты. Joo, tämä oli sitaatin loppu. Хотя рейхсфюрер СС и не доверял масонам, как явствует из дневниковой записи Керстена от 7 августа 1942 года, тем не менее для ответного визита Маннергейма в Германию Гитлер предоставил свой личный самолет. Vaikka SS-Reichsführer ei luottanut vapaamuurareihin, niin kuin käy ilmi tämä Kerstenin muistinpanoista. Tästä huolimatta Mannerheimin vastavierailua varten Hitler luovutti käyttöön oman lentokoneensa. Визит первого солдата Финляндии был предпринят 27 июля 1942 года. Его сопровождали генералы Tompo и Talvela. Suomen ensimmäisen sotilaan käynti Saksassa suoritettiin 27. heinäkuuta 1942. Ja seurassa oli kenraali Tuompo ja Talvela. Перед отбытием в Финляндию, перед отбытием обратно домой в Финляндию, Маннергейм ночевал у Геринга. Ennen paluumatkaa Suomeen Mannerheim yöpyi Göringin luona. Рейхсмаршал был и другом финского фельдмаршала, и куратором Финляндии в Третьем рейхе. Valtakunnan marssalkka oli Suomen marssalkan ystävä ja vastasi Suomen suhteissa kolmannessa valtakunnassa. Через месяц после возвращения из Германии в Ставку к Маннергейму прилетел рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер с высшими офицерами своего ведомства. Kuukausi tämän Mannerheimin paluun jälkeen Saksasta päämajassa kävi Heinrich Himmler. И по словам финского генерала Томпо, во время этого визита обергруппенфюрер СС Вольф, весьма приближенный к Гиммлеру, сказал генералу, что теперь будет очередь Ленинграда. Ja
kenraali Tuompon päiväkirjojen mukaan tässä tapaamisessa tämä Gruppenführer SS Wolf on sanonut, että nyt tulee Leningradin vuoro. Однако в действительности очередь состояла в том, что 18 января 1943 года Ленинградская блокада была прорвана, а 27 января 1944 года город был полностью освобожден от вражеской блокады. Mutta itse asiassa tämä Leningradin vuoro todellisuudessa tarkoitti, että 18. tammikuuta 1943 murrettiin Leningradin saarto, joka vuoden kuluttua 27. tammikuuta 1944 tämä Leningradin kaupunki oli täydellisesti vapautettu saarrosta. И вот, что Сталин говорил по этому поводу. Ja nyt tulee Stalinin puhe. В течение всего отцовства. Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом. Когда Красная Армия взломала в то время... Stalin sanoi tässä puheessaan, että Leningrad ja Novgorod on vapautettu tammikuussa ja kohta jatkuu Baltian vapauttaminen. Какого дата данного выступления? Это выступление по случаю 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, значит, это ноябрь 1944 года. 27 года революции в январе 1944 года? Нет. Годовщина. Каждый год праздновали в советское время годовщину октября. Значит, это 7 ноября 1944 года. Нет. Так тогда Финляндия не была в войне. Подводится... Годовщина Красной Армии, вы имеете в виду? Подводится итог к празднику. Окей. Ну, ладно. Октябрьская революция родилась в 17 году. Да. Ну, и вот эта дата, что вот так. Ну и в октябре 1944 невозможно говорить о ослаблении Ленинграда в январе, через 3-4 месяца. Нет, это говорится... Окей, ну ладно. Это праздник. Это праздник. В 1944 году были 10 сталинских ударов по Гитлеру. Да. Вот он И это первый удар он перечисляет. Свои победы. Понимая, что крах гитлеровской Германии предрешен, финское руководство 22 июня 1944 года через Стокгольм обратилось к Советскому Союзу с предложением о выходе из войны. No niin, jatketaan. Suomen hallitus ymmärsi, että Saksan tappio on väistämätön ja niinpä Tukholman kautta 22. kesäkuuta 1944 käännyttiin Neuvostoliiton puoleen ja ehdottaen sitten sodan päättymistä. 1 августа 1944 года в связи с ухудшением здоровья ушел в отставку президент Рюти, и его место занял Маннергейм. 1. elokuuta 1944 presidentti Ryti luopui presidentin virastaan viitaten terveysongelmistaan ja ilman tavanomaista menettelyä Mannerheimista tuli presidentti. 2 сентября 1944 года Маннергейм направил Гитлеру в высшей степени уважительное письмо
сама суть которого могла вызвать у фюрера только ярость. Ja toinen syyskuuta 1944 Mannerheim lähetti Hitlerille kirjeen, erittäin kohteliaan kirjeen, joka varmaan ei synnyttänyt muuta kuin vastenmielisiä ajatuksia vastaanottajalla. Через 2 дня после Через 2 дня после составления этого текста, то есть 4 сентября, правительство Финляндии заявило официально о принятии предварительных условий СССР, и в тот же день, в 8 часов утра, финские войска прекратили военные действия. 2 päivää tämän kirjeen lähettämisestä, eli 4. syyskuuta Suomen hallitus ilmoitti virallisesti hyväksyvänsä Neuvostoliiton ehdot, ja samana päivänä kello 8 aamulla suomalaiset joukot lopettivat sotatoimet. 8 сентября 1944 года личный врач рейхсфюрера СС Феликс Керстен записал: 8. syyskuuta 1944 Himmlerin lääkäri, aikaisemmin mainittu Felix Kersten, kirjoitti: Я приехал сюда в спальном вагоне в 10 утра и был немедленно вызван к Гиммлеру. Saavuin tänne junavaunussa kello 10 aamulla, ja minut vietiin heti Himmlerin luokse. Он лежал в постели и страдал от сильных болей. Hän oli vuoteessa ja hänellä oli kovia kipuja. На столике рядом с кроватью лежал Коран. Vuoteen vieressä hänellä oli Korani. Гиммлер встретил меня такими словами: Ja Himmlerin ensimmäiset sanat olivat seuraavat: Вы, финны, отличные друзья, нечего сказать. Вы просто кучка предателей. Te suomalaiset, niin Kerstenhän oli eräiden tietojen mukaan suomalaista sukujuurta. He olette vasta hyviä ystäviä, ei voi muuta sanoa. He olette vain pettureita. Хотелось бы мне знать, что Маннергейм и Рюти предложили англичанам и русским за такое вероломство. Haluaisin vaan tietää, mitä Mannerheim ja Ryti ovat luvanneet englantilaisille ja venäläisille tästä kaikista, tästä petturuudesta. Должно быть, они заплатили высокую цену за свою будущую безопасность. Kyllä he joutuvat vielä maksamaan kaikesta tästä. Да. Эта запись Феликса Керстена показывает, что Гиммлер в равной мере негодовал и на Рюти, и на его преемника на посту президента Финляндии. Tämä Kerstenin muistinpanot osoittavat, että Himmler ei luottanut ei Rytiin eikä Mannerheimiin. Более того, сам финский народ стал ему отвратителен. Ja tämän lisäksi Himmlerille koko Suomen kansa oli vastenmielinen. Советская же политика, как можно заключить из послания Сталину Рузвельту от 4 августа 1941 года, состояла в том, чтобы найти и опереться в стране-союзнице Третьего Райха на такие силы, которые выступали бы за нейтралитет Финляндии и примирение с СССР. Mutta sen sijaan Neuvostoliiton politiikka sotavuosina, mikä käy ilmi Stalinin kirjeestä Rooseveltille 4. elokuuta 1941,
keskittyi siihen, että pitää löytää tie niin, että tämä kolmannen valtakunnan liittolainen lopettaa sodankäynnin Saksan puolella ja pitää löytää sitten Suomen puolueettomuustien ja rauhan solmiminen Neuvostoliiton kanssa. В качестве приемлемой, хотя и переходной фигуры в СССР в 1944 году был избран Карл Густав Маннергейм. Ja niinpä voi todeta, että vaikkakin se on lyhytaikainen, niin Neuvostoliitto hyväksyi Mannerheimin sitten tämä johtohenkilöksi 1944. Затем для реализации этого политического курса наша страна опиралась на финских сторонников линии Paasikivi-Kekkonen. Ja niinpä sitten tämän uuden poliittisen kurssin tukijoita olivat Suomen puolella Paasikivi-Kekkosen linjan kannattajat. Благодарю вас всех за терпение, за внимание. Вас благодарю за великолепный перевод. Хороший перевод. Молодец. Господа, главная задача историка быть услышанным, причем любой...